Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Seluruh hadirin jamaah tarawih yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, begitu pula nikmat hidayah. Duai papenyaman iena warik ki Allah taala narik komelo ki mapekyang ke nulle kapang silang rezeki. Nasaba engkau tahu diwaringi ripong Allah taala hidayah, nekia dek diwaringi kesehatan, sehingga melok matoiro kasih jok kasih bawa iji sudah di masjid pasilina rangi sempajat tarawih neke digapa kulinna magai nakanda lumpuh pesoi kepangi dan seterusnya. Tapi yang lebih parah lagi, narik penawaringi Allah taala kesehatan neke desi segaga hidayah degaga cening ati degaga tepe silen atinna gangkanna mumilok celegi wesigi itu gaga bakal melesiro juga. Ini yang lebih bahaya. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri bahwa semua manusia punya manan cita-cita. Semuanya punya tujuan. Semuanya punya cinta, punya rencana. Naikia perlu pada ripahan makada la haula wala quwata illa billah. Allah mempersilahkan kita menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Silahkan merencanakan sesuatu. Nege isengi puang Allah Ta'ala patterui pencanai. Narik ko deto sukses, deto berhasil capai cita-cita tujuan tak ajamu tu masisa nasaba iena tu maknana la haula wala quwata illa billah. Dek gaga elo ulle awatang sangadinna elo ulle awatanganna pangala taala. Nah, narikku pangala taala maka teniwi sininna sewa-sewa lebok na yatanai, maka tentu kuki pangala taala milau. Maka di pangala taala wala tad'u min dunillah. Ajak muillau sangadinna koiyan pangala taala. Mala yanfa'uka wala yadurruka. Yede ena wariku manfaat destona bere mudarat. Agar ya seng nasabak makopoi megalandrat to melau kinna ko pangala taala. Meloy ko batue, meloy ko ngajue, bahkan meloy ko buruk na nini na matiwi. Nini elo doang ka mati niru nini na narikumat segena mudalle na angkamu atau na apo tamalakai ele suka giring ki demi peta janggo mata ko buru emelau. Yang lebih aneh lagi meloi ko batui Yen sabatna nagambarkan pong natala rilalena akurangi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
sinin na tumatapa jagai li bola, jagai alemu, jagai li bola keluargamu. Wa ahlikum nar, pole di apinna neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, ajutununna neraka manusia dan batu. Coba menengke Allah Ta'ala rupa tau na batu na rampe, bahan bakarnya neraka, manusia dan batu. Menengke batu samanna makkade Allah Ta'ala rios surimun rimatu itu ya rubatue nan reapi iratul musong parioro iratul menro menorioro elau na koro mau alena detun letulung alena maka kumadan kira-kira. Nauzubillahi min dzalik. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali akiji Allah Ta'ala milo doang. Nasabak makadai di riwayat ad-du'a mukhul ibadah. Na iya perlo doangi otak na lipat kasiwiangi. Jadi samanna narikudek na melo makkasiwia seditau dek na melo dua ribu Allah Ta'ala to matempo. Cenaya makada Allah Ta'ala makada Allah Ta'ala innal ladzina yastakbiruna an ibadati majapunna tau matempoi dek na melo suju dek na melo melaukoya dek na melo beribadah saya dahuluna jahannam dakhirin sitinanya mutamar rilalenna neraka dakhir. Jadi itu matempo maka ada kimasiri kami loku Allah Ta'ala magi na kimasiri kami loku Allah Ta'ala nama Allah Ta'ala makada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum maka ada Allah Ta'ala illau ko ya urikku aga min urikku. Bahkan sitongenna na pujilan repong Allah Ta'ala nariku engka atanna si mata melau walina. Maka di Allah Ta'ala maka di Nabi sallallahu min fadli illahu rifang Allah Ta'ala fa inna Allah azza wa jalla ayyuhibba ayyus'ala. Na sebab majapun na Allah Ta'ala na pujilan nariku engka atanna melau. Bahkan di lain riwayat magalli Allah Ta'ala nariku itu melau. Maka dewi Nabi ta malayat albu yaghdab alai nigi cindek na melau ko iya maka dewi Allah Ta'ala yaghdab alai aku murka kepadanya uban diwi. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lesu kapemen macawe ko Allah Ta'ala na batue macawi ipang latala na pungajue macawi ipang latala na niya pak punglatala ti makada wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad narikunak putanak ka atakku tiga ka monro puadai fa inni qarib majapun na macawi ka kualina ujibu da'wata da'i idza da'an aku kabulkan permintaannya narik kumiloy kuya. Jadi orang pinona sebelumna maka dayir atau de na melok melori pengalatala de na melok beribadah to matempo. Orang yang sombong. Na nigi matempo pengalatala pakaryawai. Sebaliknya, nigi pakaryawai alena pengalatala mat kaima derajatna. Kan na melok karampe kita bicarita bukan kisah. Sedi cerita na kalubui si balawoi. Angkana sewa waktu si repe kalubui si bawa lawoi. Magkade kalubui elok-elok mutu ibu lawo neke mariawon romu. Idi becu-becu ki neke matandreon rota. Tapapuli ang ini estempo ikalubui. Magkade wilawoi muagani. Magkuto ko matampuki estempo nutu. Ede namita angke pun nadaru. Na ite lawona macuaini. Nita lawona macuani magkade kaluku ya min rasa ni ko lawo diga gamutuan ke mu melo di nasu macuano tappanai te kaluku meddu magkade pun ada reh angka tu kaluku nyaman na to me bubu aga kana ubalalawo angka to na kaluku angka to na lawona gangkanna lawo dijujungi
Ya to si kadukue dilempai. Maka dia lawai makoto ko matampoki ya dijuju ka ya kinaro ya meloi. Na pagariasa ka patar iko dilempa ko diwicak ko ya beliak ko. Elat tu si bolana lawai ipadesenyi palesona apa ya ceng bunyu. Neke kaluku ya tempesan ko rabangi. Ya tempesan. Maka dia kalau kumin rasa tu kai. Nak yang makanya terakhir nanya terasa je. Tawamu silawo apa dipintrik ko bolai melono dilapa dirot piso. Nek ko melo ko mebu balalawo mesti kasantanna. Mare wate pun na bolai. Wate na pagi. Makanya lawo ya piso iko wate. Men rasa kan lupa. Pura diteta pura niale olina. Aga benar aleke tu wate yang bagan. Maya pak melo jeli kat daruna. Maka dia kalau kumin rasa donga kaya ini. Pura ni ro, pura ni mindek ni lawoi mindek tu ni kalau kue. Maka dia kalau kue menyaman aja. Santai nak bawa. Ni kelewat pihak mahu. Apa melo di paru. Maka dia lawoi kalau kue min rasa donga aja. Pak di paru sih kaya. Pura di paru kalau kue diberasi. Min rasa donga gitu. Pura ini pasti nasu, yuk ini beli bola. Maka dah beli bola, lagi kimi angka acara. Maka dia boleh balai acara aga tu. Maka dah ubal lawo ini ke asana. Dia tu gaga maka dah ubal luku. Dia gaga. Biasa kita mungkin beli bola, maka dah lagi kimi mandek ubal luku. Dia gaga. Neke ubal lawo. Ia rotan ran maka dah nariko ini pakarya ale, ia lama tempu ale. Pengalatala pakariawaki nekia nareko tawaduki insyaallah pengalatala penri derajat. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya maka dakat donang nareko pengalatala meloki ku alena natarima pelodwata. Maka tentu engkau nama kutana magar boleh kesiya mitalang rana seti meloki pengalatala nekilet tu makukui di natarima. Mabalik pengalatala apa makri pengalatala uduni astajibalakum ellau ku ya uriku namitalang rena kasmelo dinar ka pengalatala makrai andre gruta angkatu annas sebab depa na warik pengalatala. Yang pertama makri nabita la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi da'wati laisa fihi ithmun wala qati'ati rahim wa lam yustajal. Sininna atai nariku meloi ribu ngalatala diterima mana perloduana selama ironeloi cinia dosa jadi cinia to nasabak melok mapetu aksi sumpulolo. Yang ketiga cinia to nasabak maperi-peri. Makanya sahabat ya Rasulullah mal sejal nigir ya sangat maperi-peri. Makanya Nabi tak wa qad da'autu lam ara mustajibin. Yang itu tahu maka dia tulis melonga ku pengatala, tulis melonga ku pengatala. Nekelet cuma ku kemudian mereka iro ya tetap peri-peri. Dia dari ku pengatala. Yang kedua alasannya maka Nabi tak min muslimin yang situ wajahu fi mas'alah. De gaga kormai se diselan melonga ku pengatala illa aqama iyahu. Sangadinna diwaringi aga yoreloi imma ayu ajjilah lahu wa imma ayyadahirah lahu imma ngiga yero anu neloi ipagasti-gasti riwi yarga di patengah-tengah riwi jadi na terima po Allah Ta'ala neka nulle kapana pagasti riwi yarga na patengah riwi contoh anak tahun nak sedih mendaftar haji neka magel kumakukue jadi peset tiga panggilan. Sabarat sih engkau tu hikmana. Nak terima tu pun salah. Apa menuduhan ni engkau tu nak usaha. Nulle rokapan pengalat Taala listen. Maka dia atak kue nareku magat silan rimenre di tanah marajai. Wadim mian nasolani alina. Teko carana nareku menre di tanah marajai maka sisi sesempajanna. Pakaian kesinna. Dek nak pitangi auratna kecuali mahramna.
Neke tenang matu lesu alena malusu. Maka di pula tala jatana minre, maka setiap kidamu, maka setiap syariatmu, maka setiap agamamu pinreko itu satu. Yang kedua, yang ketiga alasannya makin kadepa diterima perlodoangi, maka dia Allah Taala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wati jadi mupoji sedie sewa negayiro aku mupoji majak ditemu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wati to jadi mujette sedie ada negayiro aku mujette magas itu ditemu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wong Allah Ta'ala masaronisan nahi kode kepada nisan. Contoh, sedia anak sekolah melo motor. Menurut alina maka silanda ko yang lingi motor ko tuan-tuanna. Menurut alina. Nika wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Menurut Wong Allah Ta'ala majak nariko yariko motor makukui. Apa nak ko semang umpamanya. Selesai ni makbule nafsu wisada maka datang Nabi nengin nanging ngamuye makka motor tomatuak kuriolo nulle kapa de sukses betu makukue mage uliuni sekolah ya naro ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa Allah Ta'ala masorniseng na ide gaga pada nisan. Yang terakhir alasan mage diterima perdoangi maka dia Nabi Mamin muslimin yada'u bida'wati laisa fihi ithmun wala qati'atir rahim. Dek di koromai seti sallam meloi Allah Ta'ala sangadinna diwaring itu. Selama yero anu neloi kinna dosa deto namelo mapepettu aki sompulolo diwaringi ada 3 kriteria. Yang pertama makare nabita imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyastakhiraha lahu wa imma ayyasrifa anhu minasu'i. Yang pertama apakah yero perlodoanna diwerengi kolino, yang kedua diwerengi ku akhirat, yang ketiga riba belai poleri jae. Yang pertama naware memani Allah Taala kolino, yang harus digabungkan cepat. Angkatu masuk tahu mesti lelandri riwatunna ku akhirat masuk mengkedemanan kemegalan orang paraku politika mana nih? Mekri Allah Ta'ala yana tuwatu mumilo kolino napaku paslinar makakuay. Kedua. Yang ketiga ayat rifa anhu minasu'i napabelai po Allah Ta'ala poleri abalai. Umpama yang terakhir contoh. Sabto na sa similo kasi macin nalang rama pula batu. Ini kemagan ng kalat tumakuku macuana na dito ko pula batu. Ayat rifa anhu minasu'i melo ibelai po Allah Ta'ala pole abalai. Kabatulan ni mak beli boleh buluwe. Mari ku mak beli boleh buluwe. Ini kena bisa gempai na bola batu, manutu bola batuna, na gempa tu bola batu mati. Maka di Allah Taala, puro ki mak gempa wala ku bola batu. Ya nur ya ayat rifa anhu minasu'i. Na babelai ki Allah Taala boleh diabalai. Sebagai penutup intinya maka da elogi ki Allah Taala. Insyaallah nawarik itu Allah Taala. Ang kasiyaya wal baik maka dia Allah Ta'ala falyastajibuli wal yu'minu bi tarolal pasilener ni pakasiwiyangi nenia matepe loria betuan na komelo imeloria pada jengi jolo sempajanna apa mega to tau mega landrep kan loduanna nikida sempajanna ini masalah pada matu tu ini maka dia indo ta na jokka ko pasay malibale tapa makada ki pasal sunnah indo aro de pernah jok kemal balik nello memang pasal sunnah nello memang ni gadina makada indo na aja sisa naman reso ira contohna makada narik komelo ki melo ko Allah Taala pada jengi jolo ibadata insyaallah nisab Allah Taala agar ya perluang wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Seluruh hadirin jamaah subuh, insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur mampu ditemakan kari sesi arjakan nafang Allah Ta'ala nasabah si mata papinya menna dan karena kepada engkau sempat hadir di dalam naya masjid kita dega galeng akata sangadina tuntu irio pematina nafang Allah Ta'ala yang kesemuanya itu papinya menna nafang Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Najabarkan ni andre gurutta maka dayero di rupa tawe angka telu wajib disukuruki. Yang pertama anu angkai rilalenna watakaleta yang sifatnya zohir jelas manesah. Yang kedua ye angkai rilalenna watakaleta yang sifatnya abstrak tidak nampak dan tidak dirasakan. Maaf, dirasakan tapi tidak nampak. Yang ketiga anu engkai risininna siliwenna watakaleta. Yang pertama anu engkai watakaleta yang saya wajib syukuruki yang naritu pada padanna maka nawariki pangala taala. 5 nawariki pangala taala. Mage wakada wajib disukuruki narik kopa bu engka tawari ni matatta suali makada meloki gabalu matatta fedu miliar suali kira-kira meloki nulega bacakiro jadi temaka egana rupa pirino pangala taala napi suali mata. Yang kedua wajib disukuruki anu engkari lenna watakaleta anu melindungi yang nari itu tepe nawareki pangala taala dirasakan tapi tidak nampak. Narik ko engka seddi tauri kanai matepe kiri pangala taala matepe ka neke coba digari pedangi gari widi tepe tai maga warnana maga lopona maga luana tepe ta digami sengi yana wajib disukuruki. Hidayah nawareki pangala taala wajib disukuruki. Kenapa? Nasabak narik ku pangala taala meringi hidayah seddi tahu. Pangala taala jallokan ilala seddi tahu. May yahdihillahu fala mudillala dek gaga mulle papusai. Wa may yudlil fala hadiyalah. Nekeni gini gini papusai pangala taala dek tu gaga mulle kiruwangi. Tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Yang ketiga wajib disukuruki yesininna engkai tiliwanna watakaleta pada padanna tempat tinggal motor kendaraan dan semuanya wajib disukuruki termasuk diantaranya fasilitas seperti air listrik ya batu biasanya napaki sadar maka da bakas sitongo rupa lepong ke listrik nareku mati lampu. Padahal istana muatu lampu dengan kata syukur. Nak pergi merenggarang mati lampu 5 menit itu sanbak penedita. Seluruh yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usambungi ceramah dan nawaniya ditujun napak dua ngangi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Makrif pangala taala narekomel laukuriya utari matu perlu doamu. Dek kada lala dek na terima pangala taala. Negayero melo uram dengan si aga syaratna na terima pangala taala. Ayana perlu.
Yang pertama, syarat na rekomelo kita terima perladuan tak pengalatala ikhlas. Ia natu sabakna pega-pega ki munro aga-aga di jama mesti angkaye ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi buang iko miwakatai wa ridhaka matlubi nania riomi buang utuntu sedih ikhlas. Yang kedua, makade andre guruta angkat tu biasa yang telinga makada narik langsung ki ko Allah taala tapaliwangi narik ko ki nabita ide tu sinaletu ide tu no faruriat tarekaki si ini pahan nama kada komelo ki melo doang mesti engka hamdala nania salawat. Nasaba wattunna Nabi Adam alaihi salam di surga. Wa id qulna dakhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada. Disuruh Nabi Adam manrei buah-buahan engkai lalenna surga. Nege makare ko Allah taala fala taqraba hadhihi syajarah. Ajak muat teperni iroseti ko ngaju. Narik muat teperni lanakunanna minal khasirin sayta kuturugi. Nekena karena pengaruhna iblis nanre roseti pungaju ya tempasangi Nabi Adam mesu boleh di surga. Watunna tobat Nabi Adam mapuluh-puluh tahun tobatna Nabi Adam nekede diterima di Allah Taala. Aga bacana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ikhwan zalamna anfusana ugo bawangi alaikuwan wa illam taghfir lana narekudema tampengkapwan wa tarhamna naniyamu masikapwan lanakunanna minal khasirin saysa katurugi. Mata tahun nabata Nabi Adam deriak tampengi dosana ia menariak tampengi dosana nabata mani salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Apa angkat tu ini tu salawat keceritaan guruku. Belum haji perjalanan katanya ke Mekah perbanyak baca salawat. Nasa agak salawat. Nasa kamu pun cuma aku tu Ustaz magampang muah. Nabaca ni salawat. Dan itu salawat. Kemudian selanjutnya yakin si makkadan terima perlu doa pengalat Allah. Ia naruh sabakna ini to matepe mesti engkar lalu watakaleta mat dibola dua. Pertama raja, yang kedua hayat. Mapurnu kiri pengalatala mamuar kasihna terima mu pengalatala, yang kedua hayat masiri kiri pengalatala samanna yaro perlu doa dina suku. Jadi antara kekhawatiran dan niat mapurnu kiri Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang lebih penting narik pemilu kita terima perlu doa Allah Ta'ala. Ia naritu mapaccing secara lahir, mapaccing secara batin. Agar yang seni mapaccing secara lahir, mapaccingi pakaiannya dipakai melodoang, mapaccingi onrongnya dipakai melodoang. Cenia toga anu haram dipakai melodoang, cenia toga anu haram ianre napa melodoang lori Allah Ta'ala. Nah sahabat maskere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, na iye anu halala manesan, wa innal harama bayyinun, na niya anu harangi manesatun, wa bainahuma umur mustabihat. Negeri palawangna anu haramnya si bawa anu halalai engkar yasani mustabihat. Samar-samar detuna halala, detuna haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak lamran itu misengi riasengi perkara syubhat. Ko dibiasa monto masalah tu. Depan anak sama kada halala liarga haram nagi sumana ni ia naga monto masalah. Padahal nareko ini niri dia sengi anu haram
insyaallah angka pertolonganna Allah Ta'ala. Nisa Allah Ta'ala. Angka sedikisa sedie kalolo jokka-jokka ridarat. Neki amagi nang kakasih lewa irukunna. Na deto nagaga andri. Elado ikut sedisalo katakanlah angka sedipao mali. Enandri si polo erko ibak manukulandri. Ia mana natalinga capku mani si polo na pamakkare eniga na pun nana ipuwe wandre si polo melo ka sappa eniga pun nana melo ka meloy halala na sappa i pun na derre eniga na rukunna naruntuni apa degaga po aga sana po pao sangadin na ko derre natanay ni makada pauta kapani mali kasi na malukulang raka wandre si polo magkadi pun ada rai magadi patapuri manangka si polo mi wandre na sade melo ka melo halala na apa upana dena halala masola ka tu magkadi mi titi pun ada ro lo kasi landa sana na ye na padangi kaloloy magkada purno mabini na sade pa na sa alka na ku halala ko niki kubeni anakku negi isengi yero anakku tuli buta fefe taru buta tuli sebetoni daripada na halala taruni jokkani matengang lettu ko bolana yero anak darai bukai tanu marna itetika lolo na tarbusi magkene bapakna yesu wakadai fefe sitongun na desana fefe magasilan sahabatana nekede ina puji cerita tahu sitongan na makara ka buta sitongan na disa na buta macakka bakitanna nekede ina puji mitan warana sitongan na tarutawi disa na makada tarutaru magasta parang kalinganna nekede sitongan na dek mina puji marang kalinga cerita-cerita rimundi nalolongi ketika lolo kenapa nasaba naniniriwi anu arami seluruh hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sekali ada syaratnya dari mengingat Allah Ta'ala yang itu dimulai dengan diri sendiri. Ia merekomendasi doa dipamulai nasabah alina napan tolong Allahumma ghfirli ikhwan adam pengka wal walidayya napan gitu berkata atau Allahumma ghfirli ikhwan adam pengka al muslimin wal muslimat sinina seleng makruran ini nenia seleng orang ini itulah syarat-syarat megamu syarat lagi dari pemengi na terima perladuan ta Allah Ta'ala negi kebetulan kesora baik pakai jadi di bawah na tangan ceramahnya saya kira cukup sekian wabillahi taufiq wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.